sexa moi bonito. Non é difícil chegar a señorito. O primeiro é que odiar o comunismo é pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais. Hai que ter en conta o que convén, adquirir modales finos, codearse só con xente ben, aproveitar os cucos e cretinos, ser socio de todos os casinos, mercar sempre autos deportivos e traxes e corbatas elegantes, coñecer toda clase de aperitivos. Tamén é conveniente ter querida, abusar o que se poida da bebida, jantar e cear sempre a deshoras e ser moi galante coas señoras, non falar galego en xamais, que idioma do pobo moi vulgar. Hai que ter en conta o que convén, adquirir modales finos, codearse só con xente ben, saberse comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies ou cheiralos, entender de bridge de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar co xente de outra casta. Ainda que non sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro é que odiar o comunismo é pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais, vivir do que súan os demais e denantes morrer que traballar, non falar galego en xamais, que idioma do pobo moi vulgar, que idioma do pobo moi vulgar.